thlir tu te chi bai le vek u le tun lai kan zorama covid-19 ria leng ve mek ti kan ria a sarkar le hrisel na konga ma la tu te thlop zongin hripui do na laka kan theina zona tanga tran hawi tum zel teng u ti khathuma toy te kanan nei du e US election boruak kan thlir thina kan dule beisei angin thil hi akal puat silova ti epoch time lama chuan putrama zani somthum le pani pu Biden a zani le somni pasari ala ni renga mainstream media te chuan mana antarlan pa ngai trama zani som pali le Biden a zani som kwa kha anla tar ve reng boka court lama chin fel tur ani takah chuan thuthar hlam tak election result ti dang lamboi tu turala omlo ni ina langa tun tum chu US election in khovel hong dan lam thuthar hi thlir tu te in bengwar nan kanan chop chuak le du ani Asia ram som panga zetin China hlok na tur trade pact an ziak felta US election result hian international politics a ngonga nei ngal ni ina ngai thei ta der mai President Trump chhunga US le China in lai chi na chiat zia kha soita mangai lo kan re chiang vekenarin om khovel ram lian tak tak te chuan Joe Biden a president ngei don ni in an reta a president elect ti in lompuin an hlan supa US laka an ril su khlek po adang zai mai Joe Biden a president chuan India Prime Minister Narendra Modi chu China mel malian ber ani to dona Japan Australia South Korea le Asia ram te naw zok te hian pu Modi hi an ringa mangem ti hi hunin ala hril mayang chu nimin November ni som panga khan Vietnam khopui Hanoi a Asia Pacific ram som panga zet te chuan khovela trade del lian ber tur in remna thar an ziak fel tarup mai he in remna thar hi China ta na huang zau bel zel theina tur manro poimo ani don ani Regional Comprehensive Economic Partnership anti RCEP a hian Southeast Asia ram som Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand le Vietnam te ba ka China South Korea New Zealand le Australia antela heng ram som panga te tho chu hi khovel puma GDP za som thum la ya tlingani khovela trade deal lian ber kan ti to kha US Mexico Canada agreement le European Union te ain RCEP hi alian zok ani he trade deal hi kum sang ni le som pani khan ram then khat chuan an hmang tran to a tuntuma Southeast Asian Summit a khan ram hruai tu te chuan RCEP hi an pom ve ta ani COVID-19 wangin khovelin kongtin renga harsatna to ka sum don na lian zong atla chheveka COVID-19 wanga khovel eile bar Dinhmun siam thale turin RCEP trade deal hi apoimo ta ni ti in Southeast Asia ram hruai tu te chuan an soi Chinese Premier Li Qiang chuan tun anga Dinhmun khovelin harsatna to mek laya kumriat zet in biak na nei ani nuwa RCEP kan ti hlo tling thei ta hi alom oma khovel pum tan be seina lian tak min siam sakta ni ti in hlim thla kal tlanga in rem na zi ani chu alom thua soibok Chinese Premier Li a chuan a soizel na a tho ho na hi chakna ni he in rem na hian kong dik min ko mu nge yang khovel sum Dinhmun le mi hring te in mangai na konga ma kan son don ani atibok RCEP trade deal hian tariff ti niamatum bok ti ni a mase United States le China inkar hi he tariff hian a huam don lovani China chuan Washington nen in remna an nei thei ta si lova RCEP hmang hian aram economy asiam thatle don ni na langta RCEP tel ram te hian China chunga beiseina lian tak an nei veka COVID-19 in economy aswa samna China lo chu beisei tur dang an nei lo ani ber Indonesia le Philippines te hi tun hnaya economy tla cheber an nia anni po hian RCEP hi an beisei viawa mase China chuan hlok na atel tam berdon ni in economist te chuan an soi Regional Comprehensive Economic Partnership
RCEP hi India chuan ni kum khan lo chhuak sana nimina hlim thla a in biak na po khan tel talovani China le a hote hian India chu adu huna atel thei ni in an soya ma se India tel lo po hian RCEP hian mi hring billion ni zet a huap thawani tuna hian India rama hian mi hring billion 1.3 kan meka ale lama chuan RCEP hi khovel trade de lian ber ni ma se India tel na lam chu aro pui zual so don ti ero achiang hle ni President Trump chuan Trans-Pacific Partnership TPP a chhuak san nu kha US le a tho pui ram te chuan trade deal mumal takan nei talova ma se putrama an hlau deuh nge ni China thazar an bel mai ho lo mai tuna zet zong putrama chu a chuak don ni in an ngai ta deuh nge ni China huanga ram som palizet an lut fel ta der mai ni hi President Trump noi akhan kuat ram te thom kan thetam man view maya kuat ram te chu US India Japan le Australia an ni atir po khan Australia hi China lama alo thleto khania Malabar exercise po hun rei tak China wangin atel du lovani kha ma se putra mananor na deuh nge ni kuat lama in sorbing le ta a tun thabula Malabar exercise a khan atel vele ta chawani kha putra mam atop ton ta ka chuan Australia hi China trade deal atel vele ta chuni a Japanero atel ri lo hlau maya China ma chon turin kuat hi ading zawangem ti chu zo na thei ani ta Chinese state chanchin bu chuan voin khan RCEP trade deal chungchang hi aron tui ni vele boka India atel du lo chungchang te po ron soin India ram than len na tura hun tha achan don ani ti in an sia kani India tel du lo na chan hi China ta na ham thana atam bik em wang ani bera he trade deal hian China chon na satakena du sakani sarkar thunun tu ber ami hring anin thlak miau chuan ram policy te po hi adang lam lo theilova entianan Barack Obama hun laya US thian tha chu Pakistan khania mase Donald Trump hun ero chuan sual rong bol tu anga chhuak ani a NATO atangin an pe chhuak dai ani kha Biden hi alo president ta ani ngat chuan Trump ang khan China laka achengam don lo ti achiang renga US le India relation hi chu a cherhan lo tura ngai la ma se China lian zel tur hi Joe Biden hian adan zo herin omlem lovani ole clear tu tenin ngai dan te ron tho le ula comment lama te kanin kom ho le don nia kan channel in lo clear thina in beng war pui ngei po kan be sei